Ständerat vom Kanton Schwyz ist Föhn und Kupprecht. Beide SVP und Nationalrat sind die anderen auch alle SVP, außer Petra Gossi, FDP und Alois Gmür, CVP. Ich hoffe nicht, dass ich zu viel gelernt habe. Irgendwie kommt es mir vor, je mehr ich gelernt habe, desto weniger hat man behalten. Einfach zu viel Namen, zu viel kurze Zeit und dann der Arbeitsstress, den man noch tagtäglich hat, ist dann etwas zu viel. La Svizzera ha la più pretenziosa procedura di naturalizzazione dall'Europa. I dat insule passaport, ma passa 2000 modes d'ottenere, tutti in bleras scovisnancas en il paese. En mincina delle 4 regioni linguistiche avaino chattà autorità comunali che hanno aperto le porte della loro audizione di naturalizzazione fitch confidenziale. Durante questa etapa decisiva stanno i candidati a dar fadia davanti ai commissari per comprovare loro swissness e mostrare che si conoscono questo paese nel più piccolo dettaglio. Far Schweizers beim Vegni. Gössi FDP, Gmür CVP. Kann mir die einfach nicht merken. Föhn und Kupprecht. So entre bleras ures de repetiziun è finalmein arrivat per Andreas, il candidat dell'anteriore Germania dell'Ost, al dì dell'examen per diventar burgai svizzer. El ne ves mai si immaginada stoir far tras anche in giada con 59 ans la tema del scolar davant la pagina vida. Ungewohnt. Ich kann mir die nicht merken. Kupprecht. So, geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Prüfungsabend. Arbeiten Sie bitte alleine, selbstständig. Bücher, Hefte oder auch Nattel legen Sie die bitte auf die Seite. Dann verteile ich die Prüfung. Gut, alles Gute und viel Erfolg. A Freienbach ne si bec possibel de serach gius es dossier de naturalisaziun avant avaich fatg con success l'examen del Cantun Schwyz. Andreas ha 75 minutos per far l'examen. Schineger tegge bec vin sia procedura interrotta. A Lausanne hanno dato un examen inscrit. Als manaders dels curs de naturalisaziun, Brigitte Douglas, preparan els candidats per les audizions comunales. Je voulais commencer la permanence de naturalisation en faisant référence à ce qui se passe aujourd'hui, pas seulement à Lausanne, dans toute la Suisse. Première question. Dans le canton de Vaud, quand les femmes ont eu le droit de vote? Une fois, on nous a posé la question si on était faiseurs des Suisses. Et on dit non. On est des faiseurs des citoyens, si on veut dire. Vous savez que dans une démocratie, il y a toujours 3 pouvoirs. Et ces 3 pouvoirs existent à niveau de la commune, à niveau du canton et à niveau de la confédération. Mais ils s'appellent de façon différente. Per quest perde la Sri Lanka esi l'ultim curs avant l'audizione comunala. Malgrà las numerosas leziuns che els han già frequentar, volen els esser de la varze gira. C'est vrai, mais oui, vous avez reçu les documents que je vous ai envoyés. Oui, ça va. C'est ça. Ça a bien expliqué. Non? Oui. Donc vous aurez l'audition pour les deux. D'accord. Donc vous devez vous préparer. On va vous poser la question pourquoi vous voulez devenir suisse. La première question piège, c'est pourquoi vous voulez devenir suisse. Et là, il n'y a aucune réponse qui est égale à une autre, parce que ça dépend de chaque parcours. Vos 40 ans de vie en Suisse vous ont mené jusqu'à là. La question qu'on vous pose pourquoi, c'est qu'est-ce que vous allez faire après? Qu'est-ce que vous allez faire avec ces papiers? On a eu un monsieur qui a perdu ses moyens au milieu de l'audition, puis qui s'est levé, puis qui est parti. Il était tellement nerveux qu'il n'a pas réussi.
Oui. Depuis la revisione della legge federale, sta la Commissione de Lausanne liquidare sotto passa meglio assistere candidaturas retardadas sco quella del per della Sri Lanka. So enter blers mais de preparazione, vegni qua in corte se musar schels deventen burgais schweizers. Bonjour, bienvenue. Vous êtes entendus aujourd'hui par une délégation de la Commission des naturalisations. Nous sommes tous les deux membres du Conseil communal à Lausanne. Peut-être avant de commencer, vous pouvez juste m'expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que vous avez fait la démarche de naturalisation. Parce que moi j'aime beaucoup la Suisse. Mes enfants ils sont nés ici. Depuis 2005, je vis en Suisse. Le pays est très sécur, je pense. D'accord. Pour vous, monsieur? Mes enfants nés ici, ils sont là étudiés ici. Et puis, depuis 18 ans, on a toujours travaillé. Ouais. Alors, moi aussi, on peut participer à l'économie suisse. Voilà. Je vois, madame, que vous êtes en recherche d'emploi. Où est-ce que ça en est actuellement? Moi, je cherche un travail. Vous avez déjà des entretiens? Comment? Excusez-moi, moi, je... Pas grave. Vous avez combien d'entretiens jusqu'à présent? C'est-à-dire que des rendez-vous plutôt. Ah, beaucoup. Il n'y a rien qu'à donner, quelque chose? Ah non, moi, toujours chercher à la magasin quelque chose. Toujours demandé, mais il n'y a pas... E suenter des novons en Svizra han els ancadina difficultats con il franzos. Per las lavurs che els han fatg ne stueven els bezza vaich bain la lingua. Els han inoltre lor dossier avant il 2018 perquei els avevan dubis de domaniar il nov test de lingua. Le français a une place, mais dans ce cas-là, on voit qu'ils s'en sortent, dans la vie, ils se font comprendre. Je suis aussi dans ce cas où mes parents sont arrivés, ils parlent moins bien le français que moi je suis née ici, donc peut-être que par mon parcours, je suis un peu plus touchée par les gens qui ont plus de peine dans la langue française. Tot tenor sind ci che els candidats fronten, pon els sperar ch'ins detti de pli importanza a lor rispostas che a lor competences linguisticas. Madame, est-ce que vous connaissez des rivières qui coulent au canton de Vaud? Le Broye, Oui. l'Orne, Oui. Ménoche, Bébès. Très bien. Le plus grand lac entièrement suisse. Lac 4 cantons. Alors celui-là, il est entièrement suisse, ouais. Mais c'est pas le plus grand. Il y a un plus grand qui est près d'ici. Lac Lomond, lac Neuchâtel. Ouais. Ça. Lac Neuchâtel, ouais. Lac de Neuchâtel. Très bien. Madame, vous connaissez des montagnes, des sommets? Oui, canton de Vaud et des Diablades. Ok, très bien. Quelles sont les 5 plus grandes villes de Suisse? Oui, Zurich, Genève, Bâle, Lausanne et puis... Eh bien, très bien. Il per de la Sri Lanka n'est per il moment bet de batter, ma l'adduzione è anche lunga. Comincio sempre molto presto la mattina, tutti i giorni. Festività o giorni normali. Sono dalle 11 alle 12 ore, senza dimenticare quelle che penso a casa. Dillo che c'è anche, dillo anche a Lione. Dimmi. Questa per me è adrenalina pura. È tanto lavoro. È molto intensivo e poi so già che stasera correrà tutto bene. L'italian Paolo, che vuol diventare Svizzer, è una personalità dell'Engadiner-Hof. Dopo passa di giorni è el chef cucinier del ristorante con 3 Steiles. Sono 36 anni che lavoro in cucina e col tempo mi sono creato la mia passione e la mia carriera. Ich brauche diese Platz, Richard. Für zwei Platte. Ich brauche diese Platz. Perché piacere lo scotto Poi sono diventato automaticamente d'aiuto cucina, commis di cucina, a chef di party e poi adesso chef. 10 minuti, zucchero e latte,
Lo metti di una parte. Questo è ricetta alla portoghese, questo è ricetta alla mia. La mia sport, devi mettere giù il latte, lo zucchero e il limone. Durant la stagione auto fa Paolo mince di un veritabile marathon. Anna, sia donna, è sotto pressione con jonglar d'inciale all'auto con sia equipa. Samstag ist unser schwarzer Tag. Alle abreisen ungefähr zwischen 9 und 10 und 11. Und bis um 4 Uhr müssen wir alles haben. O beliche, mas da parte de baixo. Este é da sexta nossa. Wenn du 30 Wohnungen hast, in diesen 7 Stunden musst du alles erledigen. Suenter la nascenza della figlia Chiara, ha Anna fondato una intrapresa per poter combinare meglio il lavoro e la vita della famiglia. Ella ha potuto approfittare della sua grande esperienza in hotelleria ed ha spert di engagiare personal. Der große Teil und bis jetzt die 90% sind auch aus Portugal. Vielleicht für einen Schweizer ist es gleich wegen dem Lohn oder so. Oder, es ist schwierig, einen Schweizer zu finden, der das macht. Das Näher ist fertig. In der Küche ist so eine Vase, habe ich kaputt gemacht. Nein, ist ja ganz normal. Ich kaufe die Reis. Es ist gerade in der Ecke. Sì, pronto? Sì, ho bisogno di 10 minuti. Le mai che loro figlia cresce sia in questa vicinanza, e Anna e Paolo si decidito di diventare svizzers. Els italian-portugais hanno già avanti 4 anni la procedura, ma tutto è si fermato a modo andeccia. Die Mann ist zum Arzt und dann habe ich gefragt, ja, wie ist es gegangen, was ist los? Ja, kein Stress, ich muss nur operiert werden, aber macht mir einen Kaffee. Und dann habe ich ihm einen Kaffee gemacht und er hat gesagt, ja, ich habe Krebs. Es war gerade ein Schock in dem Moment. La parola cancro non è una parola semplice, non è una parola facile, non è una parola accettabile. Però con l'aiuto da parte dei miei cari, della famiglia, l'ho presa con molto ottimismo. Il cancro della prostata ha sia media scovert durante una controllo di routine. Il tumore ha potuto venire operato. Oggi è la situazione sotto controllo e Paolo fa regolarmente in test del sangue. Una cara amica mi ha detto che io dovevo parlare con la malattia. Parlavo col cancro, che non mi faceva paura e che lui avrebbe perso e io avrei vinto. Sobald wieder daheim, dann sind die schwierigsten Zeit, weil der Paolo im Ruhe hat. Das ist der schwierigste Monat nach der Operation. Mia mamma veniva mincetent stressata, accesa, mio papà voleva fare qualcosa, ma non poteva, allora non arrivavano da calmare del perché 11 alla 9 ora, ma non poteva ir a fare in quanto Das war schwierig. Che era viel complicato da mantenere Adele accesa. Sobald die okay vom Herz bekommen, dann ist langsam wieder zum Hotel gegangen. Nur Menü schreiben, aber dann ist schon eher beruhigt. Ossa alla famiglia lanciata la procedura per diventare svizzera. Dappertutto in Svizzera è la legge clara. Un candidato che vuol diventare burgais svizzer sta poter star buon per ses agens besens. Sulettermein in caso excepcionals, ben motivats, vin concedi il recht de burgais ad una persona in difficultats finanzialas. Una persona che riceve agit social na quasi negina chances. La situazione economica di mince candidato viene mai esaminata minuziosamente. Il mio lavoro mi piace perché qua trovi tutta la tecnologia. Quando arriva nuova tecnologia la trovo subito qua, sappiamo noi prima di tutti. Mi piace il lavoro prima ai miei colleghi, perché quando ho iniziato qua aiutano tantissimo per spiegare come funziona, come faccio, come ordine. David vive da 13 anni come fuggitivo in Svizzera e candidesce oggi per diventare svizzer. L'Eritrean voleva venire masternier. Per via al regias ha però interrompersi apprendissadi.
con sostegno delle assicuranze, a David pudi fare una scolazione scovandita. Grazie mille, grazie, arrivederci, buona giornata. David n'a mai ricevuto aiuto sociale, ma il suo contratto di scolazione va presto a fine. Per evitare che sia domanda sia periclitata, spera di sovvenire in contratto fix. Osman. È arrivato un po' di merce? Un po' sì. Bravo. Se chef conosce bene la procedura. El è oriundo del Pakistan ed ha senza absolvì quella avanti ons con successo. L'esame scritto è già stato superato. Sì, quello è già questo fatto. È importante. Sì, ma io non ho capito perché quando uno passa tutto l'esame L'esame scritto, sì. Anche il comune, perché chiedono ancora questa domanda? Ma sarà piuttosto un colloquio conoscitivo, quindi chiederanno un po' la tua storia, il tuo vissuto. Sì, quello va bene. E poi il tuo presente, ecco quello che fai tutti i giorni. Quindi il lavoro, la famiglia e il contatto con la società esterna. In modo molto semplice. Dai, vediamo. Vinciamo. Dai, yes, we andrà can. bene così, ottimo. A Freienbach è le domande d'examen in sfida per Andreas, malgrado che la frequentatie seires de Kurs a lezioni de Repetition. UNO war ich mir am Anfang nicht so schlüssig, weil 2000, Gründung des Kantons Jura, war ich auch erst bei 71, dann fiel mir ein, da war ja Frauenwahlrecht, also 79. Jetzt bleibt noch eine Stunde. Deutsch ist meine Muttersprache, ja. Für mich ist es ja schon teilweise auch schwierig, aber wenn man dann erstmal noch Deutsch lernen muss und das dann noch zu verstehen, ja, und dann auch noch die sinngemäßen Zusammenhänge, das ist schon, also da hatte ich mir früher ja nicht so Gedanken drüber gemacht, ja, das ist schon schwierig. Wie ist der dritte Kanton Unterrhein? Keine Ahnung. Das ist schon gut, schau mal an. Nidwalden oder Unterwalden, oder? Was? Nidwalden oder Unterwalden? Unterrhein geschrieben. Ah ja. Langein. La famiglia Mengstab specchia de souvenir proximament l'invit della Commissione. David ha absolvito tutte le etappe per completar ses dossier. Sco Andreas ha presentato ures in ils bancs de scola tessinais per s'acquistar la Swissness. E la teni en sal flentirmentun del papiri di questo examen difficile. Prima ho imparato tutta la geografia. Sapevo ogni cantone dove trovo. Sapevo tutte le targhe, dove arrivano, tutte le bandiere, tutte le città di cantone. Consiglio federale, consiglio cantonale. Io ho un po' paura prima non dimenticare il nome, perché tante volte quando guardi il foto, ma questo sapevi anche il nome, ma lui o l'altro? E quando ho fatto l'esame di 42 domande, ho fatto 2 errori. Chiedi un sinistro vero, fa queste tante domande, sicuro non risponde tutto. Per frequentar quels corsi preparazione per diventare Svizzer stanno i candidati irenios giudvia che ne viden bec giste semiar, sco qua a mezzo la zona industriale. Questa sera il focus sarà sul livello comunale. Als aspirants stanno absolver la seira e la sondas 40 ore de curs obligatoricas durant 10 blocks a 4 ore a paiar 7 queste lezioni. Molte scuole professionali e anche molti comuni, a dire la verità, offrivano dei corsi di preparazione al colloquio che si svolgeva nel comune. C'era stata qualche sbavatura in passato rispetto alle sensibilità politiche magari di chi conduceva i colloqui, che propendeva piuttosto per rilasciare o no la cittadinanza svizzera a dipendenza anche magari della provenienza dei candidati, e quindi è stato deciso di creare un corso e di creare un esame che fosse il più oggettivo possibile. Siete qui per l'esame? Per l'esame, perfetto. Avete qualche documento con voi? Qui in Ticino siamo comunque in un contesto sociale e culturale in cui il tema della naturalizzazione, della migrazione sono dei temi molto delicati. Non volevamo in nessun modo
che si potesse pensare che si regala facilmente la nazionalità svizzera a chi la richiede. Il test va in ora, le domande sono pretenziose. Se l'examen ne riuscisce bene, stanno els candidati speciar 6 mais fin che il spon può spesso annunziare. Troppi numeri, troppe date, troppe percentuali, io non mi ricordo. La socio-economica c'erano quelle domande stranissime. E quanti chilometri di autostrade c'erano nel Ticino, come erano, quanti metri quadrati, cioè chilometri quadrati erano protetti? La parte della Svizzera è più abitata, allora ho dovuto ragionare un attimo. Il fattore del referendum, le firme, adesso non mi ricordo la domanda com'è. Quante sono le persone che hanno avuto bisogno dell'assistenza sociale nel 2016 in Svizzera? Quante targhe per persona? Noi siamo andati per lavorare e non abbiamo avuto il tempo di fare altre cose. Io ho lavorato come un matto. E nel Tessin ne riusceixen blers bec, per quel che els ne passen bec l'examen. Passa la mesedat dels naturalizzats italians. Percentuale di riciclaggio 47%. C'è beccato te. Io no. I requisiti per poter chiedere la nazionalità svizzera sono davvero molto esigenti e lo sono anche rispetto ad altre nazioni che sono attorno a noi, lo sono anche molto di più. La domanda di naturalizzazione non trovo sia un percorso che sia ostacolato da richieste. È vero, per chi non è di lingua madre, in questo caso in Ticino italiana, può essere effettivamente un ostacolo. Però se la lingua italiana è un ostacolo, allora ci si deve chiedere se la persona è effettivamente integrata in Ticino. Il è una domenica pacifica per Enea Petrini. Il tempo libero è raro nella vita del politico della Lega. Sulla pesca sono meno patriottico, non pesco nel Ticino perché sono un ticinese e vivo in Canton Ticino. Ogni pescatore ha un po' il suo fiume preferito e io prediligo questa zona, quindi l'Alto Ticino. Il Ticino è conosciuto per il suo campanilismo e abbiamo un po' sempre questa sensazione a livello svizzero di essere considerati gli ultimi della fila. Il Tessin sente più difficile la pressione del confine con l'Italia, avendo per questo evento trattato in eccezione e si sente magari mal capito. Questo credo della minorità non capita sviluppa Enea Petrini da più passa 25 anni con la Lega. Veniamo tacciati spesso di Schweizermacher, anche immaginiamoci a Lugano, abbiamo avuto settimana scorsa Consiglio Comunale, abbiamo approvato 72 domande di naturalizzazione. Quindi uno Schweizermacher sì perché ne facciamo tanti, ma no perché non la regaliamo. In Canton Ticino chiaramente uno step è quello comunale. Questo sistema ha un lato critico di permettere di avere un esito favorevole in modo più facilitato, più difficoltoso, a dipendenza del comune del quale chiede l'attinenza. In Svizzera può mince visnanca modificare la procedura tenor 6 agosto. Il risultato è che dà 2200 differenti modi di diventare Svizzer. La rischia, che ne è bec fer per tutti, è qua. Sim plan nazionale ne domanda una da 5 persone bec l'examen d'audizione. A Lausanne è quel somigliante. Vous pouvez nous dire comment est organisé le pouvoir politique en Suisse, les 3 pouvoirs? Législatif, exécutif, judiciaire. En gros, ça fait 9 cases comme ça. Vous voyez ici le législatif, l'exécutif, le judiciaire, niveau fédéral, cantonal, communal. Oui. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire
ce qu'on trouve au niveau législatif fédéral. Comment ça s'appelle et combien il y a de membres? Oui. Législatif fédéral, le Parlement fédéral s'appelle Parlement. Il y a le Conseil des États, Conseil national. Conseil national, ils sont 200 membres. Conseil des États, 2 par canton, mais la demi-canton, une personne. Total 46. Totalement 246 législatifs parlement fédéral. Et vous savez ensemble comment ça s'appelle? Oui, Assemblée fédérale. On adapte toujours nos questions. C'est que si on voit que le candidat a un peu de peine, bah, on va peut-être les revoir à la baisse. Puis si on voit qu'il est à l'aise, bah, on va essayer de pousser. Mais c'est juste pour... c'est un peu le bonus, quoi. On continue avec vous, on descend d'un niveau au niveau cantonal. L'exécutif cantonal. Conseil d'État. Oui, très bien. Il y a 7 membres. Excellent. Le président, Mme Nouria Durté. Oui, très bien. D'autres questions sur les institutions? Non. Très bien, pour nous, cette audition est terminée. Je vais passer la parole à Mme Eberlein. Donc la délégation de la commission des naturalisations va maintenant délibérer et rendre un préavis à la municipalité. Donc vous allez recevoir la décision de la municipalité d'ici un mois et demi par courrier. Oui. Si la décision est positive, il faudra bien compter encore une année et demie de traitement administratif avant d'obtenir la nationalité suisse. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. E il per della Sri Lanka sovin in risposta positiva, ston els avaich pazienza. A Lausanne, vai dus fin 3 ans fin kins deventa Svizzer. Bon, les 3 sujets, c'était nickel, excellent. En blanc, on peut mettre bon. Qu'est-ce que tu veux mettre? Satisfaisant. Bon, oui, oui. Ils comprennent toutes les questions. Ouais, on les comprend. Après, ouais, on peut mettre satisfaisant. Els commissaris han in cert spazi da gi e prenden becce d'ina resguards in ils candidats. Je prends l'exemple typique, l'étudiant qui est né ici. Moi qui me foire l'examen, j'ai envie de dire non, alors celui-là, je lui fais échouer. Parce qu'il n'a pas d'excuse, quoi. Il succes del dia il per della Sri Lanka era d'engraziar als curs de preparazione de Brigitte e Douglas. Els s'engagian per l'integrazione ed han sez absolvi con succes la procedura per diventar Svizzers. Le financement de l'ABS, mon père est vénézuélien, ma mère est lausannoise. Je suis arrivée en Suisse en 1997, quoique avant, dans ma jeunesse, j'ai vécu plusieurs années ici. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est élu au Conseil fédéral? Je suis né à Caracas. Ma nationalité, c'est vénézuélien et suisse. Mais quand les gens me posent la question ici, je dis je suis originaire d'Olon. Ouais. Et c'est comme ça qu'il dit la carte d'identité. Diventar Svizzer ne vol bec dirsch negassies regis. Brigitte e Douglas han imprendito a conoscere in lauter a Venezuela. Brigitte è diventata Svizzer nel 1985. Fino a quel tempo avevano molti uomini il diritto di sordar loro nazionalità. J'ai bénéficié d'un laps de temps pendant lequel les femmes suisses pouvaient demander la nationalité pour leurs enfants. Et ma mère m'a demandé si je voulais l'avoir. Évidemment, j'ai dit oui. Et c'est comme ça que je l'ai eu en étant au Venezuela. Grazie al pass svizzer han els pudi abandonar con lor trais ufans Venezuela, che era als ons 90 in region de crisa. A Lausanne han els començat tot de nola. Lor diploms d'ingegner nen bec vegnits riconoscits. Douglas ed els ufans han stui imprender franzos. Per questa famiglia con paucas resurses, nella via bec stada simple ed a motivar els de s'engajar per ils esters. On a dû apprendre presque tout sur l'État. Et quand on a démarré nos activités associatives, on a voulu épargner les gens, en tout cas ceux qui venaient après nous, de ces processus-là. Lor arrivada in Svizzera è colliada con sentiments maschedats. J'ai toujours l'impression que le peuple suisse est un peuple bienveillant. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est comme ça que je le ressens. Pour moi, l'approche est différente. Le Suisse, c'est quelqu'un qui vous observe.
c'est pas lui qui va faire le premier pas, et il observe. La coque est assez dure, mais qu'on peut la casser, et au moment qu'on la casse, on peut entrer, et on est bien accueilli. A Freienbach è l'obstacle specialmein out. Schizon la commissaria Anina Hermann, oriunda del Grischun, ha stuvissa de tar cura che lei venida a star in quest vitg. Genau vor 30 Jahren habe ich die Schiffsprüfung gemacht. Hoi miteinander! Gehen ihr auch durch? Mhm. Okay. Ich als Bergkind. Das war furchtbar. Con fundar in a famiglia, alla Gironza pensionada faccia il pass decisiv per s'integrar in Vischnanca. Wichtig im Leben ist mir schon meine Familie. Wir haben ja 2 Kinder mit dem Partner. Ist gleich was machen, aber einfach, dass das, was machen, dass sie glücklich sind. Und das Gefühl haben, sie sind wertvoll. Grüezi. Wir sind 30 Jahre geheiratet. Frische Fische. Also konkret habe ich ihren Parkplatz genommen. Ich habe so schon mal gesagt, ja, ist ja gleich, jetzt muss nur schnell da hin. Und sie hat dann gesagt, nein, das geht natürlich nicht, oder? Und das ist mir irgendwo eingefahren, so eine Bestimmtheit und so eine Direktheit, dass mich das eigentlich fasziniert hat. So ein bisschen wie eine Löwin, würde ich sagen. Sehr beschützend. Sie schaut auf alle sehr fürsorglich, aber sie geht auch den Tarif durch. La commissaria è fitg attachada a ses pajais. Per ella è si clair che sto meritar questa Schweizer delle cartes postales. Es ist natürlich auch beliebt, Schweizer Bürger zu werden. Die Leute erzählen uns dann ja immer, warum sie das wollen. Und die allermeisten sagen, es ist ein sicheres Land, man kann sich darauf verlassen. Polizeilich ist es gerecht, also unsere Justiz ist gerecht. Sie schätzen uns als Schweizer eigentlich auch als freundliche Menschen ein. Das sind eigentlich schon die Hauptargumente. Andreas vive anche in abitazione della famiglia, tentant os con altre persone. Sia figlia Lisa abbandona la Svizzera sventer che è venuta refusata in l'audizione da naturalizzazione. De Pilura vive sia intera famiglia in Germania. Les buonas novas parten els sin distanza. Albert Serum. Ich bin Opa geworden. Ja, das ist man stolz. So weit ist ja meine große Tochter nicht entfernt. Die werde ich jetzt am 17. besuchen. Die wohnt in Stuttgart. Das ist Flora, Elara, Saskia. Das ist von hier aus näher, als wo ich vorher gewohnt habe. Ja. Und meine kleine Tochter, die fliegt viel. Die arbeitet als Kabinenmanager und ist dadurch auch ziemlich unabhängig. Malgrado la solidarietà e Andreas fermamente decise davantar Svizzer. Mo paucs 500 meters pli lunch davant, wenn ses dossier a quel de tutti els autos candidats prendi sot la marella dell'examinator Roland Jost. Das ist jetzt auch wieder eine Frage, oder? Alters- und Hinterbliebenenversicherung. Grundsätzlich heisst es Alters- und Hinterlassenenversicherung. Da tut man jetzt einfach einen halben Punkt geben. Das ist aber sonst eigentlich korrekt geschrieben. Das ist sehr gut abgefasst hier. Per réussir, sto Andreas responder correctamente a 2/3 delle domandas. Was wird in der zweiten Säule versichert? Die Antwort ist Alter, Invalidität, Todesfall. Klammer zur Ergänzung der ersten Säule. Und er schreibt jetzt Sicherung des Lebensstandards zusätzlich zur AV. Ja, eigentlich auch richtig. Ich lasse jetzt mal so sein. Scoil Tessin, aer il Centun Schweiz introduci questo examen per standardisar la pratica ed evitar che dette decisioni casuales. Wir deklarieren ja eigentlich gegenüber der Gemeinde deklarieren, dass die Fragen, was die Schweiz betrifft, Geografie, Geschichte usw., dass das Wissen abgedeckt worden ist. Im Einbürgerungsgespräch werden dann vor allem die örtlichen Gegebenheiten geprüft, die Integration ins Dorf, die Integration in der Gemeinde.
China integrazione riuscesce o bec dipende a Puntraginha surtut schels candidats al lavorar. Per Paolo è la lavur soncia. El profitesce della festa nazionale per musarsi a creatività. Da piccolo io sono bravo a pitturare e sono bravo a disegnare. Il mio sogno era entrare in una scuola d'arte, però ai tempi la scuola era troppo lontana da casa e non c'era possibilità di entrare. E allora ho cercato una scuola che mi desse le stesse motivazioni e penso che la scuola culinaria sia anche arte e colori. Questa sera gioca Paolo e suo team la ruolo principale. Eine kleine Applaus für die Küche, danke schön. Esce in Svizzera tras a tras, senza ils lavorers esters, da riussis la festa nazionale a Bec. Il 1 agosto sono le emozioni, sono le bandiere, è la gente che si sente festiva in quel giorno, è speciale. Am 1. August, wir gehen zum Paulo essen. Ist meine Frau. Eigentlich, das ist ein Feiertag, aber wir sind gewöhnt, das ist ein normales Arbeitstag, oder? Auf jeden Fall für Leute, die mit Tourismus zu tun haben. Dimmi, agnello, filetto di manzo. Klar wäre es schön, wenn wir alle drei zusammen sind, spazieren mit dem Hund oder picknicken, aber es gehört einfach dazu. Questo primo d'agosto è un difficile speciale per la famiglia italiana-portuguesa. Ella venne savoir che il cantun ha accettato il dossier. Per Thomas Walter è la prossima etapa la radunanza generale della Vischnanca Borgheisa. Il direttore di un hotel de luxus presidiesce la Vischnanca Borgheisa da Puntraginha. Queste Vischnancas Borgheises hanno una particolarità fin svizzera, una sorta di pusanza parallela alle Vischnancas politicas. Super, super. Geht's dir gut? Wenn man so rumgehört wird, haben wir es gut. Der Bürger bin ich. Ja, ich weiß schon. Also in 5 Jahren machen wir ins 100. da hinten. Bist du denn eingeladen? Also die Bürgergemeinde ist eigentlich das Langzeitgedächtnis von einer Gemeinde. Wie eine Vereinigung, wenn man so will, von Leuten, die Pontresina wirklich am Herzen liegt. Gleichfalls, danke. Ist gut. Les Vischnancas Borgheises posseden numerosi fonds aguauts. Quella de Puntraginha possede schizunt in entira part del glacier. La Vischnanca Borgheisa mantiene surtot il dretg exclusiv de decider chi che diventa svizzer a chi bec. Im nome del Cusail, es doni un cordial benvenuto a nostra bella Alpnova. Ganz besonders heute ist natürlich... La radunanza ne votesce bec, ma va imprende per una conoscenza las naturalisazioni approvadas del president a ses Cusail. Das ist der Marco Meissen, der eingebürgert worden ist, dann der Bruder von der Frau Piedermann, die wir letztes Jahr wieder eingebürgert haben. Das ist ein Eduard Piedermann mit P geschrieben. Dann hat sich die Frau Silvia Gallinger eingebürgert lassen mit ihrem Sohn, mit dem Sven. Sie kennen sie sicher, sie ist die Frau vom langjährigen Badmeister. Das wäre es eigentlich schon von den Einbürgern gewesen. Les naturalisaziuns de Dinon se lascian d'umbrach con ils dets de din maun. Personas che volen diventar svizzeres ne ponde mai bec mitjar della controlla sociale de questa piccina Vischnanca, nur che tot vegn ad orella alla Commissione. Wir haben ein Beispiel vor ein paar Jahren, wo wir Kinder eingebürgert haben, aber die Eltern nicht. Wir bewerten Wert nicht bewerten. Wir sagen einfach, was unsere Werte sind und dass die nicht verhandelbar sind. Also ich rede nicht mehr im 2020 über Gleichberechtigung der Geschlechter, über Glaubensmeinungs- und solche Freiheiten und Sachen, die für uns einfach zum Glück selbstverständlich sind. Und dann kann einer machen, was er will. Wenn er diese Basis
nicht hat oder nach der er nicht leben will, dann kann er das schon machen, aber nicht mit dem Schweizer Pass. Also das werden wir verhindern, wenn es geht. Schelè della vis che confin sai surpassar, fa Thomas Walter valair sia pussanza senza traglinar e con la rischia de separar famiglie. Sul campo 1 per l'Enzese squadra A, Rapid Lugano squadra B. Quando so che è un torneo o una partita, di notte non dormo mai perché sono troppo emozionato. Quando arrivo nel campo da calcio penso soltanto alla partita. Depuis 3 ans è Ermias nel club de Valapé Rapid Lugano. Ermias, dietro di lui, dai! Ses bab David ne mancenta neanche in sulet de ses deus. Mi piace tanto che mio papà venga qui a vedermi, è sempre felice e io mentre gioco lo saluto sempre. No. Sì. L'integrazione non è solo da lavoro, da parlare di lingua e di cultura, è anche sport, un'integrazione. Gioca bene anche, ma io vorrei anche andare bene alla scuola. Bambini pensano solo per giocare, ma io volevo tenere tutti e due. Io orgoglioso di lui. Siete stati bravissimi perché sapete che noi dobbiamo sempre lottare tantissimo. Giochiamo sempre con quelli più grandi. Ok ragazzi? Tranquilli, noi continuiamo a giocare come sappiamo giocare, ok? Le iscrizioni, chi volesse prenotare le sezioni può accomodarsi. I ragazzi stanno bene perché si sentono completamente uguali uno all'altro, il più bravo, il meno bravo, chi è biondo, chi è moro, chi gioca di sinistro, chi gioca di destro, chi è di una nazionalità e chi di un'altra. Quindi sono io che assolutamente. Gioco di sinistra. Lui è più... Chi è quello Ciao. di sinistra? Lui. Mi sento un po' di più svizzero perché sono nato qua, non conosco tanto l'Eritrea. Avere il passaporto svizzero per me sarebbe bello perché così potrei andare una volta anche a visitare l'Eritrea e tanti altri paesi. Potrebbero anche scegliermi per la nazionale svizzera a giocare e diventare un bravo calciatore. Dai, prendila! Oh ja. Das ist der Brief vom Berufsbildungszentrum, von der Prüfung. Den gleich mal aufmachen. Prüfungsresultat. Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie die nötige Anzahl Punkte erreicht und somit die Prüfung mit Erfolg bestanden haben. Oh ja. Mal gucken, ob da steht. 49 von 55 Punkte. Besser als ich dachte. Das ist erstmal sehr entspannt. Da kann man sich auf die anderen Sachen jetzt vorbereiten. David sovin finalmente la breve della Vishnanca da Lugano. Quello che inizia naturalizzazione. Ella è invitata all'audizione insieme con sua figlia di 14 anni. Alla sua domanda di naturalizzazione. Ça va aller, tu verras. Ça, je sais pas. Moi, j'ai eu la trouille. A Losanna si preparano els Benedettos per loro audizione. On verra bien. Questo momento als fa tema.
Thomas Walter ha invitato la famiglia Corona Cardoso. L'audizione è prossima mai. Curte avant il gran examen a Bocca, iniziano Paolo, Anna e Chiara, lasciano morte per tencar energia in il Portugal. Andreas si mette in via in Germania per passarsi a seconda biadia. Quai è in una per Lisa, la figlia giovane, da discorrere da sia audizione nel 2015 a Freienbach, nur che la è venuta refusata.